ऑलरेडी केलं PWD कडे ऑलरेडी पत्र व्यवहार माझे चालू जाल्ले आसा. आयज मिटींग आपयला एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर JE एंड ऑल रोड जे कितें आसा पॉटहोल्स हे कंप्लीट काम जावपाक जाय. As a MLA, I am speaking as a MLA. I have already taken it up with the executive engineer. Recently also I wrote roads to remake the estimate if required. Wherever it is stuck to tell me, so then I can use the offices of the Honorable Chief Minister to get it cleared. तो रस्तो जो गेला ते रस्तो रिपेर करपाची गरज आसा. परत आयज हांवें EEक आपयला JEक आपयला एक पर मुख्यमंत्रीक हांव रिक्वेस्ट पयर बी असेंब्लीन हांवें केल्ले की मातशे उसगांवचे सगळे रस्ते म्हाजे जे एस्टिमेट्स जे आहा ते मातशे बेगिना बेगीन करून दिवचे कित्याक लोकांच्या हिताचो विशय मुख्यमंत्रीन अश्योर केला ते जातले म्हणून. त्याच बरोबर हे पॉटहोल्स एंड ह्यो सगळे गोष्टी आहा जे कामाच्यो गोष्टी आहा जे सेफ्टी एरियाज जे आसता बेसिकली आय थिंक देर शूड बी सम एजन्सी टू चेक ऑल दीस थिंग्स सो दॅट वी आर एबल टू सेव पीपल्स लायफ्स एंड इट इज unfortunate that has happened. I'm also going to call on the family, but calling on the family and all this is just a optic gesture, but I cannot feel the loss for the loss of that life. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.